Kalay pibaro kakateng jonga kalang mida lang basayaman bala syong hasa Hanong Hills. Chasi wan hangi ban oshi pise ki pat baro baka music video jogi kabla ai kateng ka air batiman kabangin sepela nyo hakan ka santrik jong November hakapor Hindu Bijijan Meet kata haka channel Joy Imai Denzel Kasi YouTube channel de nakalyang jangar kumjo ngapan ka jing sana pise bar ki pat ba baju setenat ban sengat bikin ki music video kasi ban pinsel ba banyak kesan lem yang music video jongi mau ke bangin sepelan ngaban orang kuai ba kan ke sen ke beningkong jonga ke bang akan ke music video te la da pi ni jimbak la jonga ni duna expression jonga sebab wat nem ya kenya wa ni nanya kesan nanya I mean nga kanangar ona tresh dom shushu te shabang nganyorong akan ke music video Gidan siya ini online audition kataru nga try isan ikazin jonga may kanik advertisement ha WhatsApp yang nga try kanima te nga try nga le anik audition but adien still atiu try ki phone yang ki ang ba pila shajir ma pi te nga kwa aku play producer jingi director jingi but kum churi actor ba lang ba ngama kiba lajit yang nga akan ke music video so tenat tu namar ba kani ka team ba ngayo ma ban aklang kilong very supportive kilong tanga bakla hangno hangno ilong ki kloy ti ki ang hana le ba kani ki rap yang ki ang pen i ba ka expression kilong so tenat ba ngayo ai ni ka team ma ba ngayo aklang ba kini bat ki actor jingi director jingi ri bas tenat ba te sa shi sin pa ba ngawan hani ban ong ba ka music video jingi ke bangin sepelan no haka santri jong November haka por Hindu Bijijan Meet kata haka channel Joy Imai Denzel Kasi te kublish pun